فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala ушул окулган кереметтүү Кур'ан аяттарынан болгон соопторду баардык пайгамбарлардын рухуна, анын ичинде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын рухуна, анын ахли байт асхабтарынын рухуна, аулия машайыхтардын катарында саадаты киромдордун рухтарына, баардык өткөн момун мусулмандардын рухтарына жана ошолордун катарында ушул жерде оомин деп кол көтөрүп дуа тилек кылып бизден дуа үмүттүү болуп өткөн баардык маркум маркумалардын рухтарына калыс багыштадык. Жараткан Аллахым өткөндөрдү өзүң рахматыңа алып, алардын жаткан жерлерине нурдуу топурактарын торколоо кылып